آیا موږ به سبا کار وکړو؟ آیا موږ به سبا کار وکړو؟ Domani lavoreremo? Domani lavoreremo? Domani lavoreremo. سبا کار شته. سبا کار شته. C'è un lavoro domani? C'è un lavoro domani? C'è un lavoro domani? نه سبا باران دی. نه سبا باران دی. No, domani piove. No, domani piove. No, domani piove. نه سبا یکشنبه ده موږ کار نه کوو. نه سبا یکشنبه ده موږ کار نه کوو. È domenica, non lavoriamo. È domenica, non lavoriamo. È domenica, non lavoriamo. زه فکر کوم چې سبا به باران نه وي او سبا به کار ته ځو. زه فکر کوم چې سبا به باران نه وي او سبا به کار ته ځو. Non credo che domani pioverà. Sì, domani lavoreremo. Non credo che domani pioverà. Sì, domani lavoreremo. Non credo che domani pioverà. Sì, domani lavoreremo. زه نه غواړم چې سبا کار وکم. زه نه غواړم چې سبا کار وکم. Non voglio lavorare domani. Non voglio lavorare domani. Non voglio lavorare domani. ولې؟ ولې؟ Perché? 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 زه ډاډه نه یم. زه ډاډه نه یم. Non ne sono sicuro. Non ne sono sicuro. Non ne sono sicuro. زما سر درد کوي. زما سر درد کوي. Ho mal di testa. Ho mal di testa. Ho mal di testa. زه د ملا درد لرم. زه د ملا درد لرم. Ho mal di schiena. Ho mal di schiena. Ho mal di schiena. زما معده درد کوي. زما معده درد کوي. Mi fa male lo stomaco. Mi fa male lo stomaco. Mi fa male lo stomaco. زه ستړی یم او استراحت ته اړتیا لرم. زه ستړی یم او استراحت ته اړتیا لرم. Sono stanco e ho bisogno di riposo. Sono stanco e ho bisogno di riposo. Sono stanco e ho bisogno di riposo. زه به سبا روغتون ته لاړ شم. زه به سبا روغتون ته لاړ شم. Domani andrò all'ospedale. Domani andrò all'ospedale. Domani andrò all'ospedale.